Yes, reka rero nongere mbasuhuze inshuti bakunzi ba Mwiki Official, reka nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye ariho hose. Hanyuma rero ngewe mbahaye ikaze rero muri aya makuru agezweho muri aya masaha, ni update z'iminota mike cyane, ni ku mirongo y'imbere ku rugamba. Tujye kugenda tunyaruka turebera hamwe uko situation zifashe cyangwa se uko urugamba ruhagaze magingo aya ngaya. N'inyeshyamba zitwara gisirikare za M23 zirwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Ubu tuvugana ibintu bamaze kuba babishyira ku rundi rwego. Ubu tuvugana FARDC yatangiye gukina igitsi ihunga yirukanka kibuno mpamaguru bava mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. N'ahantu bita Kibandamanguye, ahangaha ni muri axe n'undi za Rubimbe, hano muri territoire n'undi ya Shabunda. Turaje tubirebere hamwe aho ko byifashe. Axe ya Kamituga tayari, ubu tuvugana ese yabigiye kubatombe. Ndagira ngo untege amatwi nkubwire uko byifashe. Nzibira abazarendo beshi cyane bari reportinze nanone muri kino gice. Ubu tuvugana amaze kwiripotinga abasanga 62 kuva mu masaha mu gitondo kugeza magingo aya ngaya. Rucuro, Kibindi ndetse naho bita Rwankuba, ubu tuvugana ivumbi yamaze kuba ritumuka. Ndagira ngo unyumve neza cyane. Ho Katanga uwo bita Muyizi Katumbe Cakwe, ubu tuvugana nawe drone ziri kumugenda ku mutwe. Ese Kisekedi agambiriye iki? Turaje tubirebere hamwe neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Biravuga ko Felix Antoine Tshisekedi yaba yaraganiriye n'uwo bita Joseph Kabila Kabanga muri iyi minsi ibiri itambutse, nubwo hari amakuru amaze gusohoka nonanga avuguruza ibyiriganira rya Felix Antoine Tshisekedi, avuga ko byanze, ahubwo yasabye Sadek kuba bamwe mu bayobozi ba Sadek kuba nyine bamuganiriza, bakaba bamubaza niba bishoboka ko yavugana na Tshisekedi Kirombo. Arangije ngarabasubiza ati mwebwe gute bishoboka ko wavugana n'umurambo? Ati ihangane urebe ukuntu wavugana n'umuntu uko uwo murambo. Turaje tubirebere hamwe izi stories z'abagabo bombi, noneho zingeze niba navuga ari mwizo sino navuga ari hehe, ndaje gato mbasobanurire. Hanyuma Beni uwo bita ni guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru washyizweho na leta ya Kinshasa, apana iwa M23, uwo bita yitwa n'umundi Kakula Somo Evariste ni guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Amazina y'abakongomani nayo aratangaje cyane. Biravugwa yuko rero yaba yategetswe gushyiraho itsinda rinini cyane rya Record de Face n'ubundi ry'abashinzwe kurwanya bano barwanyi ba CRP, by'umwihariko muri Ituri ndetse nano muri Kivu y'Amajyaruguru nyine za Beni, za Butembo ndetse n'andi ajyatandukanye, ngo bakarwanya inyeshyamba za M23 bivuye kandi inyuma. Ibyo byose ngiye kubirebera hamwe byose mbibabwire. Hanyuma Chomia, Kabambo ndetse naho bitanya Kabombo ndetse naho bitanya Nyomba ndetse naho bita Gasenyi, ubu tuvugana CRP cyangwa se Thomas Rubanga yamaze kuba hashinga amatako, bamaze kuba batwika n'izindi modoka kandi 12 za FARDC zirimo n'iza UPDF zigeze muri ebyiri. Undi rero yitwa Inosaka Inarugaba Muhozi, umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda UPDF, yamaze kuba avuga ati twebwe nka FARDC ndetse na UPDF twamaze gukora akazi kacu neza cyane, abo bita ADF naro twamaze kuba tubatsemba. Ati ndumva rero nta mpamvu ihari yo ko twaguma mu rugamba. Bityo biravuga ko ashobora kuba agiye gucyura ingabo ziwe, ibyo gufata Bunia, ibyo gufata Gisangani akaba abivuyemo atyo. Hanyuma rero ndagusaba ngo ukande kuri subscribe niba uziko tubanye ari ubwa mbere, hanyuma kandi niba uziko dusanzwe tubana ndagira ngo ukande aho hepfo kuri like, hanyuma usharinge kino kiganiro cyacu kugira ngo tujye kigere kure ndetse n'abagenzi bawe batabonye ku makuru ubayabone. Ngero nk'ibisanzwe nitwa Pacifique, ni kuri Mwiki Official, tugiye kubana muri aya makuru akomeye cyane ari kuvugwa hano mu burasirazuba bwa Kongo. Ndagira munyihanganire gato nakabazo kari tekinike kaba kabayeho, tubigarukeho yes. Noneho bitunguranye, ubu tuvugana umuhungu wa Felix Antoine Tshisekedi baramutwaye mu nkiko ku ngufu kandi yabishaka atabishaka. Munyemerere n'utubazo tutekinike tuba tubayeho, hari ukuntu birangira nyine ibintu bihindutse uri mu kiganiro. Ariko rero munyemerere tuyababwire mutwihanganire. Ubu tuvugana umuhungu wa Tshisekedi wigize akarakajyayo wari warasha abantu beshi, arangije ajya gushakisha umuryango we, abahereza miliyoni 21 z'amanyarwanda. Ubwo nyine mbibaze mu manyarwanda, aravuga ati mwihangane kabisa, ati yaraye inzoga, ati ntago nabishakaga. Ubu tuvugana rero ntago bamworoheye, baramutwaye. Nguyu nawe ukomeje kugenda atanga urugero rubi
mu basore bagenzi cyangwa se mu bantu bangana nyine. So ndagira ngo giye twinjire mu makuru akomeye cyane ari kuvugwa rero hano mu burasirazuba bwa Kongo. Tuba ariyo duheraho, turahera muri Ituri, tuhere mu gace bita Chomia. Uyu Thomas Rubanga yamaze kuba yigarurira, ni agace gashyashya katamenyereye hano mu mirwano nyine, cyangwa se katari gasanzwe n'undi gafitwe n'abantu barwanyi. Ubu tuvugana rero mu buryo bweruye bwa nyabwo byamaze kuba bigaragara byamaze kuba confirmed ko bano barwanyi ba CRP bakomeje kugenda nyine bigarurira uduce kandi twishi tugiye dutandukanye, by'umwihariko tubarizwa hano mu burasirazuba bwa Kongo. Nk'ubu tuvugana nanone byongeye biragaragara yuko Wazavgiti basa nkaho batagera muri biriya bice. Ariyo mpamvu babwiye witwa Kakura Somo Evariste ati nagira atya fonde abazarendo cyangwa se afonde icyo twakita Claude Face kugira ngo zijye kurwanya bano barwanyi ba CRP, kuko urumva niba bamaze kubambura Chomia, bakabambura Kabombo, bakabambura Nyomba, bakabambura ndetse na Gasenyi, bivuze ngo tuduce twose nutwo uyu mugabo Thomas Rubanga yamaze kuba yigarurira kandi atwambuye FARDC aduke mu maboko ya FARDC. Bino bikaba byateye ikibazo gikomeye cyane kuri bano barwanyi, by'umwihariko barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Hariyo Codeco, murabizi neza cyane Codeco nayo ni umutwe ushingiye ku moko hariya muri Ituri. Murabizi neza cyane ko bajya barwana bakica abo mu bwoko bw'abahema. Uyu CRP rero akaba arahagurukiye kubarwanira ndetse no kurenganura abandi nk'abo ngabo bagenda bagwa mu bibazo nk'ibyo ngibyo, by'umwihariko biterwa n'abo ba civil cyangwa se n'abo bitwara gisirikare ba Codeco, nubwo bafatanya na leta by'umwihariko mu kwica abo baturage. Iyi rero ikaba impamvu nyamukuru ngo bahise banatwika amamodoka 12 ya FARDC, harimo ageze muri 3 ya UPDF. Noneho bikaba byatumye witwa Thomas Rubanga agirana ikibazo n'uwita Muhozi, bitewe nuko ngo batwitse izo modoka, ariko kubera yuko bari basanzwe bafite ukuntu bumvikanamo, kubera akazi ko ari gutabara abantu b'abaturage ubwoko bw'abahema. Kandi uyu Muhozi akaba avuga ko aba baturage basa nkaho bometse ku gihugu cyabo cyangwa se ari abanyagihugu kiwe cya Uganda, avuga ko nta kibazo bakwiye kugira, bisa nkaho yahise atuza. Ariyo mpamvu byahise bivugwa yuko ngo bagiye gukura ingabo zabo hano muri Kongo. Gusa nibiravugwa kugeza amaginga nta makuru gihamya arasohoka bikofurima neza niba koko agiye gukura y'ingabo. Nibiri kugenda bivugwa bitangazwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko inkuru cyangwa se ku giti kiwe nta kintu aratangaza cyerekana ko ingabo agiye kugira gute kuzivanayo ahanga mu burasirazuba nyine bw'iki gihugu. So andi makuru rero udakwiye gucikwa ndi kugenda nkugezaho, ndagira ngo tuve muri ibyo bice tugaruke gatoya muri Beni ahangaha tujye nawe bita Butembo. Uyu Kakura Somo Evariste kuri ubu abarizwa hano mu mujyi wa Beni, nta nubwo ari muri Butembo, ariko rimwe na rimwe ajya gukoreshiriza inama mu mujyi wa Butembo. Uyu nguyu rero Kakura Somo Evariste, guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru, uyu nguyu wasimbuwe n'uwo M23 yerutse gushyiraho Bahati Musanga Elasta, kubera ko ubu niwe uyoboye igice kinini. Uyu nguyu rero ayoboye teritwari imwe, teritwari ya Lubero na teritwari ya Beni niba ntibeshye. Ahangaha niho ayoboye gusa, ayoboye teritwari ebyiri, kuko na Warikare buriya ntago navuga ko ayiyoboye. Na Warikare sinavuga ko ayiyoboye, ngira ngo ibyo birumvikana. Ahangaha rero uyu mugabo wasabwe gufonda undi mutwe mushyashya w'aba Claude Face nk'abara AFC M23 ifite, ngo kugira ngo bajye kurwanya Codeco, barwanye plutôt bajye kurwanya CRP, barwanye na M23. Ibi ngibi rero bikaba byakomeje kugenda bihinduka ibibazo cyangwa se biba ibibazo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bitewe nuko nyine kugeza amaginga ahangaya bombi baracyasuzumana cyangwa se baracyumvana. Urebye nyine ntago ibintu biboroheye hagati aho ngaho, bikomeje kugenda nyine bifata indi ntera cyangwa se bifata indi sura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Biragaragara yuko nyine byamaze kuba bigira gute bihindura isura. So amwe mu makuru akomeye mfite rero, by'umwihariko ari kuvugwa no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, inyeshyamba za 23 za AFC M23 nyine biragaragara yuko nta mikino na mikeya zifite nazo, aho kuri ubu nakubwira ko nyine ibintu byabo nabyo byakomeje kugenda bifata indi ntera, bifata indi sura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ubona ko nyine ari ibintu bitoroshye habe n'akana gatoya. Ahangaha rero nakubwira ko icyitwa M23
yari iri hano muri Kipese yagabwe ibitero byaturukaga ahitwa Musienene bigabwe n'igisirikare cya Leta FARDC hano muri teritwari ya Rubero. Ngayo nguko rero nuko bihagaze. So reka wenda tuve kuri iyo nkuru tubanze twinjirire neza ahangaha muri Rucuro naho ahitwa Kabindi ndetse n'abita Rwankuba habayemo urugamba rukomeye cyane, dore ko no ku munsi w'ejo hiriwe hatameze neza. Ubu tuvugana naho rero ntago ibintu byigeze byoroha habe na gatoya. Biragaragara yuko bari guhangana na FARDC ku bwishi, ibintu byamaze kwa bigira gute bibabana bibahindurana isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Birumvikana ko bitoroshye habe na gatoya kubijyanye n'urugamba ruri kuba, nyine ibintu biba byakomeje kugenda bigira gute bihindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma andi makuru mfite nuko Rwankuba n'umuve turakubitiye abandi bazarendo batari bakiya cyane. So birumvikana. Hanyuma muri ho Katanga, mu ntara ya Katanga, ntago ari ho Twere, ni muri ho Katanga. Uwo bita Muisi Katumbi niho atuye, ngira ngo murabizi neza cyane. Anga rero hagaragaye indege zo mu bwoko bwa drone ariko zinarasa. Urumva nyine ni zintambara zazengurutse ikirere cyaho hafi n'ahatuye zindege, kandi zikaba ari indege za leta. Ngira ngo murabizi neza cyane. Hanyuma inkuru wenda tuse n'abayisubikiye ahangaha, katusubikira ahangaha turaza kwigarukaho gusa uyu mugabo nyine mubyumve ko nawe umutekano wiwe utarinzwe. Sinzi ngo Felix Antoine Tshisekedi ari kumupangira iki, niba drone z'intambara ziri kuzenguruka ikirere cyahatuye isaha ku isaha baramutse bamubonye urumva ko barumubikamo, dore ko Kabila we bamaze kumukatira urwo gupfa. Gusa Moise Katumbi we nta gihano na n'ubu arashyirirwaho runaka bitewe nuko yitwaye neza. None indege ziri kuzenguruka ikirere cy'inzu yiwe. So ngira ngo nabyo ni bikwiye kwigwaho tukareba ibyo ari byo. Nkomeje kubikurikiranira hafi, hanyuma ndaza kubagezaho amakuru ari kubivugaho. Hanyuma nagira ngo twinjire nanone mu yandi makuru ahitwa Kibandamanguye, ahangaha ni muri Rubimbe hano muri Axe cyangwa se muri teritwari ya Shabunda muri Kivu Yepfo. Ubu tuvugana naho rero hubuye imirwano ikomeye cyane, aho Wazav giti cyangwa se wazarendo nyine, aho bamaze iminsi barigiza karakajya he bashaka kujya bagaba ibitero bikomeye cyane ku nyeshyamba za 23. None bari gukubitirwa hareba Inzega, bakubitwa n'iki gisirikare n'ubundi cya M23 ku bwishi. Bari kubakubita nyaboneka ahangaha muri tuno duce nkuko nari maze kutubabwira. Kino gace kitwa Kibandamanguye ndetse nakangaka kitwa Rubimbe. Utu duce twombi rero hari harimo na headquarters za FARDC, none zamaze kwa zivamo zijya hano bita za Rubimbe, ndetse na Rubimbe nta n'iminota 30 bahamaze naho baba barahavuye kubera ko imvuto imaze kugira gute gusa naho ihasesekara. Bari kubacanga bakubitira iburyo babakubitira ibumoso. Birumvikana babyagiye bibahindurana isura cyangwa se babana bibaya sana, ariko nyine ndababwiza ukuri ko ibintu biba bitagize gute, biba bitoroshye habe na gatoya ku rugamba ku mirongo y'imbere. Ntabwo nyine byoroshye nyaboneka, ngira ngo murabyumva. Ahitwa Nzibira ho muri teritwari ya Warungu, ubu tuvugana abazarendo basanga 64 nkuko nabibabwiye mu makuru dutangira, bamaze kuba bagira gute biripotingana n'umuyobozi wabo. Ibi byateye ubwoba leta ya Kinshasa, gusa gikaba indi migambi mishyashya cyangwa se indi strategy bashobora kuba bagiye kuba bakoresha kugira ngo babone ko binjiririza Sarambwe, ngo babakore mu butasi nibarangiza bagabe bitero bitunguranye benshi muri bo bagire gute bahasige ubuzima. Ngira ngo birumvikana nabyo ni ibintu bikomeje kugera bigira gute bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nkaba nkomeje kugenda bikurikirana nyine neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, nubwo bitoroshye habe na gatoya, ariko bigiye kugira gute guhindura isura nyaboneka. So andi makuru ufite ari kuvugwa by'umwihariko hano mu burasirazuba nyine bw'iki gihugu, bitewe nayo namaze kwa nkurikirana neza cyane 5 hano biri kuvugwa nanone ko kandi muri kano gace ka Kamituga
uciye hano muri satire n'undi nkuru ya Warungu, aka gace nako kaba kamaze kuba kagira gute kigarurirwa n'iki gisirikare n'undi cy'inyeshyamba za M23, ariko aka gace ka Kamituga kakaba katarinjirwamo mu buryo bweruke se ngo kabe kafatwa, ariko ubu tuvugana nyine inyeshyamba za M23 ziri hafi kandi amakuru ntakiri nuko zakinjiye, ariko nubwo bimeze uko nguko Warungu teritwari haracyarimo akavuyo. So reka wenda mbashimiye mu kanya gato ndaza kubageza andi makuru ku buryo burambuye by'umwariko ari kuvugwa mu duce twinshi tugiye dutandukanye hano mu burasirazuba bwa Kongo. Geni Pacific ni Mwikiye official, dukomeze tubane neza cyane gatanu kuri kagenzi kako.